Ago, abatu kwa kodumi. Na kwaya ti awo akoyi ndi akoya amamre ne ade nyina yeni mani nyina. O famba mo akoyi ndi akoya am 20 sane be yon be di ade. Sahat nyame ni ha. Mo fa wo mani sika na mo di akoji aduro. Enti adenti na mo fa wo mani sika na mo mfa wo mani Nyankopɔn fa nya adwuma. Ene ma sei Ghana. Na eduyefo mo panifo na amokɔ da home ko India China ne ade won na be kukuruma titi TV so eye sika duro nti won so pani bia timi aka ho asem won so de anyo won ho na nam yo mo cha na hokɔ ni acha nyame nkrofo na nkasa man kan na Nyankopɔn be bo nyina tan me na da o man kan na sunsun politicians en fan o man Nyankopɔn na wo de o man sika ko ti roba no nyame be no mama no mabusia asofo mo yesa de no nyame be ku ani mase won no mama no mabusia na me ka tira wo me ya one wo fre 1000 fanyina hoda ya true talent ya hwede ne de be ya adwuma nti 2020 wo ma fa wo mani Nyankopɔn no ma ko yi dia koye amane enam da ko mani ade ade nyina ni nyina go me sam I know enya adwuma bia ani kwase beto wo Yo, me do benawe va ben ke pe avalachi. Egbe ni me di be ma gbo ni ebe so for terry apenya yo brother. Egbe onya konkume. Elego me sinambi. So for terry a. Efe tun fa fia ya play professional e to go me wa we me gbo be open fia di be ya wa wo de ka. Elego me sinambi. Ade be nu ka ole nu ba bla ho me da sisese gongongongongo. O mele fefe plio vonya do gbo le politics papaji e ya me di me makasi un video aha politics you gbo de ya me di me ebe mi abe politician we de o no Ghana pe gako governor ejo ho aloko no India iva no gbogbo ho ko no Ghana to come eva bless susu be ne you are do election ne you are win election mi atowe susu kata o do ngbo nyama eya medibe mi akame mi asego eya gome ya medibe ma den gome nawe magbanya de kote me mi abo politician wede enye ama no brother wa wele mi awu de kema va gbana mi be de ile mi dinami o Jerry John Rawlings mi ato Jerry John Rawlings de eya eglobe hey you hoside 92 ma o me de yisube yo vore dova be you have akpede niau vo inu anyi se po yovo pa gbere ipo ebe yovo pa gbere ni be yakọ agbema ko so pe amefon dide menya amefon di yima yo yovo be mi ape enemy o ya yo yovo bere traitor ya onu amegulawe ya onu me ya nye sigbanto ya ta me ko mi abo slave picture we ko de me na we ni na po slave trade me de kuku na amade ile nye nko sendia bede Meganglo, don't forget your past. Don't forget your past. Me no china de viewe. Be you vuba umi atogbo toju mi abo hopo. Ma china we. I don't support 419. Vone ya na worry. Do it professionally. Nye magbole na we. Elego mesinamde. Ma china we. Agbe you vuba no pulmi de me ya nyema. Ta meganglo, don't forget your history. But the kukuna ona me de china be forget the past. Yena kona maude china miebe abusam ya mienye. You are the devil in my life. I mean ke china obede forget the past day. China miebe de you are the devil in my life. Because never forget to past day. It will happen to you again. Me won your video de vai be 2019 ya mede. British top yovo army officer de commander de ebe yava invade Africa. Vai biase be invade egomede. If you be one no man no dodomo, wa ko to pe pachava dujiwe. E ya yona be invasion. Sigbo wona mi atogbo over here man. Elego me sinamde. Sigbo wo pe mi atogbi over here man. Ya ta me ko photo ya ko denu me. Ne na no photo po. Ne na no kon no kudoji efu ofia mi atogbo efu ofia mi mama we. Me ga no gbo da. O dokple dewe. O dokple nchu o dokple nyonu
fiafo amegbeto we wo voya ko Bible akova na mede kuku na we Yesu Kristo de nu me ku na o menya mede aba gbro Yesu Kristo penya na mi o enye me gboma o nya po de me dibe na wo susu me amebo wo susu me menya gbane ma de ya o menya tefe yocho no ka pe no high level che fi na gbo yibe ya me gale gbo be God made big mistake. Now you go akwambale ko na bene ko agbale ko banam tade. I prefer to go to hell. I prefer to go to hell than to accept the book from my white man. Machina we Bible yo ko banamide is a book that is made for slave. Machina te pena we. Nyato we nyame va moji ma va fail. Photo yo pete ne le popo de me ko se be le pone na ko se nu gome. Mais de comme ko photo ko de mojina we aw de me di be na po photo ne na se nu gome. Yo vo de wa we wo army wa we wo police service me de kukulo me di be mi ape police service le Ghana de no me ga no chocho no political party support o ko evil no me ga no e gayo me ko evil. They should also think me atobiode mi no unti fafa me ape yo vova ko pra chakle tu ko va to me blame me about bedome. Our governance was professional governance. Our governance if you do don't know dojo meji no for me say me do communal labor do me no fifi la bia se be do ne ga communal labor o ha politician o se le fia osi have they got up if you do data political analysis yo me ele go me sinamde aha e ya me dibe na vo susu ne na me de ne se go me Nabo police service fifi la re e do yovo zamia togbewe mi ne mi ava ile me over. They are still using our police service like that. Mi ne mi ava ile me over de o gale amele galame tede to va se degbe temi le ngogbe ya lo de mi le ngo megbeva mano babia ma china we agbale on cover na obe Bible ma ugbo chode ahatwe be mi wona no for de yata ma una be America to no va le mi ne mi akọ ide nkoso. It's a lie. It's a big lie. Quran me de o me ngode me bere Quran to no va le mi over Hausa to chi va la me Africa. Hausa to chi le o chi va la me Africa. Bible ka china obere mi wo no for data re no va le mi ahatwe na china we amebo jebe mi bunya pesuo me fifia de political arena ya o le mi awu MPP ajo ava idogale yovo are now dirty condition for which I'll give you money. Ya wa hogache MPP aicha ava the same thing and we are suffering in the country. Amienye ma oje kuku megale takpo no nyatowe minamicho elego misinamde na mecho de agbema vivina mi o elego misinamde fifila imele nu pupuli de nui da evia odibe yiwa no yodo kwisienye be national cake de mele manuele o mele ngogbe po o le sika kujo gbedegbeke le timba olo le jojo mele ngogbe po ne o le sika diamond oku le jojo mele ngogbe po ne o menyale o le normal o mele development o po 21st century mododo kwa menyo edu le yo light mele suku ho menyo 21st century elego misinamde for politician wo do kwibe yo nya meganwe ya o le 4x4 me ne de Kwame Nkrumah wo susube ya no 4x4 me atu dam na mia atu akosombo dam na mia ne de wo susube ya wo ya no 4x4 me de Dr. Kwame Nkrumah awo factory yo tuwa awo de awo ya po politician we de wa wele mi awu e ya ga ina police service we ale yo samia pe mi apem tu sese we gbedegbe ko fiafu mi an of you ere e ya ko le police service za e ya ke wo le ami oza ele go mesirabe e ya ko le zaza o la metede to correct te pe nya te fi ara no anyire o ma lo be nya te pe ne do e go menye be yo nye ame sese we vo an no me se go mo de me di be na se go me be de ni o le yo be politics de you vote call politics cover. Ya ta only for 4 you are you ma call
miabo traditional you are so elegio elego mesinam de no wode wa ba ile bibla in God I trust ya me wole ke ya me yo wa do gbeda wa gbo for wa we le mi afi ele sol me home la vifa la le gbedo da be vonade ke ma fa me na we Yesu Kristo ma to na we ya te pe mama le gbo na we Yesu Kristo ma to na we because won to mi anto de mi vote na me bubu mi vote ya ame ya ba wo mi elego mesinam de mi vote na me ya ba wo mi yata police ono yocho eji jo ya ni jo na ya wa opemi elego mesinam de aha ale yoza ele photo apo epo be ni yo opemi atogbo yo over you de e ya kenye ma ole wo opemi egbe the Kodo police power ale you that was the duty of police service ale yoza we de e anyema ya police ole moto le bribe and corruption ho wo le office yo me le bribe and corruption ho mi atowe nyeme va moji ma va fe nya tepe ma gble na wele aha nya tepe ma gble na wele the book Bible is a book of a slave master and it is meant for only slaves dem dipo ususu menevu nyeme va moji ma va koni o wo susu ma mebo me glo na ya me glo na bedi na mi me vu mi ado kro me vu mi abo susu ore mi ano ya me British wonye ma wa ye be yo gbo machina we nyama me gbocho British won de efu ofia mi atogbe ko e ya ko gale mi afia elego mesinam de koko le Ghana mi le koko lo ko le yovo de yi jogbedegbeke no kata mi ma ti won refine factory ano mi asi le Ghana jogbedegbeke lo jo mi atogbe pe ngo game ya mi le koko duro le Ghana ko le yovo de va se de gbe factory na le mi asi va se de gbe factory na le mi asi yi mi an tonton mi ato asibere mi le chocolate wo ko le yovo do da yovo ni nyeme ka hacho Ghana to le tomatoes import nyeme nya le Togo to che le import. What is wrong with the African mentality? What is wrong with the African mentality? Ya una ya mi le fu pele yi le gbogbo mi abo politician o le mi awuza pe keli ne gbede ka ya ta Ivonesi pe nya yo gbobe gbede ka mi achoko mi ma vote yo mi apale politician wa va no ezijira elego mesinam de mi apale politician no ava no sijira no video me dibe hususu me nevu e ya ta melegbo ne mi ati wa champion be mi atowe no va isuele mi abo he amenyo ko mi apo awoto na mi ma po fiafito o mi ma pa me yo aba play fo by for agbobere yeme popo ga ima ko de kutoku me o amo wa tasi 10% o ne ho 10% no gopo ne wu e ne ho 10% we do me pa ayane lowe fo anyi o pe bo pete me mu e ho ne mu ne wa wu e mi yo ku dade office we enu me po yo ya wo na Ghana du ko me sen Africa sen ya ko bibla governor we ejima na yekwema enya usato ele nkonye seda lo nye lo ko na Muslim to de na de kem ponyo na we mi ato yo le Libya nya do la megbe to jira bia lo yo jira kokulu pe bola sime o la megbe to jira bia lo jira kokulu pri la we la sime prison mo le ma khodo me de ya lo ko de me o le o jira bia lo jira no kokulu zi egbe 21st century ya me de ko bibla ko bana we be wo ya khone na ide jipo ma china we jipo de kan de me forget it man china we wa ye ne na bai wo research na ko be so for ganga yo le Ghana to come de open ko de le ko yo na we bia se ne na po we ne na po fe jojo pera do le fe khena yovo pastor wezo be no frumi no ka frumi deji because po be nku me le fufu na me wezo amomele takpona odokyo omele ngo gbona odokyo nya tefia de kai ma gbole na ole agbenkefe ya balaji elego misnam de o po be ni abo nku le fufuzon mega le fofo na no ma we o agbalema is a bullshit biblia is a bullshit mi ma de nya de kele mama ko de kepe o ahachwe 24/7 ma gbole na ole agbenkefe ya balaji elego misnam de aha tonye we me bia nkekefe jogbenwe na we ele photo o po vuonku e am dagbe ya me bia na we mi anodo